Великое княжество Литовское, куда я, в принципе, включаю и Смоленщину, и Новгород, и Брянск, и Псков снова, да, и с Тверью. Это, в принципе, это другая цивилизация. Больше высоковибрационная цивилизация, чем... Ви шмат гадоў палітыцы і патрыятычных структурах. Што для вас асабіста значыць Смаленшчына? І ці разглядаеце вы Смаленшчыну як страчаную частку беларускай нацыі? І ввогуле, наколькі смаляне блізкі беларусам культурна? Вы ведаеце, у меня был такі досвед. В 89 годзе я закончыў вайсковую вучэльню ў Мінску. И подправили меня еще при кончине Союза, перед кончиной отправили аж на то самое, на китайскую мяжу. Ну, там дикий край, скажем так, и там был солдатик со Смоленщины. И он три разы умудраўся уцякаць адтуль. Ну. Вот так яго цягнула родная земля, что ён нават под пагрозай того, что его за дезертирство посадзяць, и он все равно збирался и утекал. Это что я себе, это полову свету, это вот кольки от той Читы, да еще до Читы у нас 600 километров было. 3 разы он через вот эту полову свету, и он перадолевал, как вот родимая его настолько тягнула. Ну и вот на 3-й раз, когда он утек, то уже не было кого, то отправили меня, отправили. Ну, як по-советску все, сказали, что на кожной великой станции починають ад Читы, заходить в военную комендатуру, милицию и раздавать повсюль фотоздымки. И выдали мне при этом 2 фотоздымки. Я кажу, слухайте, як я могу раздавать, тогда нагадаю, что это 89-й, тогда ни ксероксов, ничего еще не было. Да. Як я могу раздавать, коли у них только 2? Типа, ты, лейтенант, не умничай, ты это, выполняй приказ, блядь. Я говорю, ну, ладно, понял. И вот я таким чином проехался через увесь это был Советский Союз, починаючи, да, Чита, Иркутск, Новосибирск, там и Улан-Удэ, то бок, цікавая была вандроўка. Канчатковый пункт, да, это Смоленск. Меня тады вельмі так уразило. Я первый раз, по сутности, вот так вот асэнсавана, меў магчымасць походить по Смоленску, поглядеть на вот это, на Кремль это зубцами. Ну, для нас он не вельмі характерны. Я тады здзівіўся, думаю, что як бы вот ўсё роднае блізкае, а вот это вот зубцы на Кремлі, думаю, неяк яно неяк, ну, ці то новотвор, чи не новотвор, я так и не зразумеў, калі шчыра. Потом я со здзіўленнем для сябе, як бы так провела мяне душа до вот этой мемориальной шильды про то, что тут была обвешена Советская Социалистическая Республика Беларусь, да? Так яна тады звалася, недзе так. Я тады здзівіўся, задумаўся, але ж ведаеш, вот по дарозе, калі я ехаў то самое з Москвы уже до Смоленску, зайшоў солдатик, сержант Дембель, он уже ехал на Дембель, радостный, счастливый, говорил он быццам по-руску. Але ж такое Р, Г, Ч. Я кажу, земляк, ты откуль? Со Смоленску. Я кажу, так а что ты так говоришь по-белоруску? Так у нас усе так говорят. Я не ведаю, вот наколькі это захавалася до сённяшняга дня, тому что я чую, что асабліва гарадское насельніцтва, ну, завезена багата з якіх рэгіёнаў. Ну, але ж, наколькі я так разумею, что Юрий Гагарин таксама можна лічыць, что ён земляк наш быў, да? Ну. То бок абсолютно натурально, это свое, это родное, это близкое, тут ніякіх пытанняў не выклікае. Вот разумееш, вот калі проезжаешь у Вільню, вот там усё свое. Але калі чуеш мову, то ты разумееш, что ты потрапіў на чужую планету. Ну, а вот на Смоленщине ты абсолютно, что это, ну, все свое, все свои. Генетично такие ж, и ментально, я так разумею, прикладно. Ну, правда, ведаешь, меня дуже здзівіла. Уже позднее это самое, у 2000-х, я уже коли меў свой бизнес, и все, неяк меня заманили под Ярцево, по-моему, эту птушкофабрику продавали. И я поехал поглядеть эту птушкофабрику, я-то, ведаешь, я был в шоку. Потому что, ну вот, гляди, отрымливается, что Витебск, что Полоцк, что Смоленск, ну это ж одни и те ж крывічі.
І здавалася б, от з гэтага боку мяжы ўся зямля распрацаваная. Кожны кавалачак зямлі ён запатрабаваны, ён як бы так беларусы, ну крывічы тыя ж самыя, да, яны як бы так скарыстоўваюць усё для таго, каб нешта вырасціць, нешта зрабіць. То пераязджаеш вот на той бок мяжы, здавалася б, адны і тыя ж людзі, ўсё дачныя участкі паросшыя не тое, што этым буллём, а нават бярозамі. Вот это шчыра здзівіла. Пачаў гаварыць вот з гэтымі хлопцамі, да якіх прыехаў па бізнесу, это ўсё ж такі, ну як бы так, элітныя нейкія. Я кажу, слухайце, як вам удалося так давесці, блин, наш край, блин, да вот такого стану, як так можа быць? Яны кажуць, слухай, ну кажу, усе таленавітыя, як бы усе, хто больш-менш, яны стараюцца з'ехаць там, дзе больш вялікія грошы, то бок это Москва, Пітер, то бок метраполія, па суці, высмоктывае якраз увесь рэгіён. Я пазней з'ездзіў у Твер, адмыслова з'ездзіў, тут тая ж самая карціна, да. Вот усё самыя здольныя, усіх самых здатных яны пераманілі як бы так грашыма, людзі з'ехалі, то бок, ну, ведаеш такое. Застаецца сказаць, што вот прырода не кранутая, это цудоўна, да. А вот насельніцтва, конечно, ты ведаеш, ну, столькі, ну, і оно і ў Беларусі тая ж самая бяда, што алкагалізм, людзі співаюцца, то бок тыя, хто застаўся, да. Але ж па ўсім астатнім, я кажу, это абсалютна вот сваё, роднае, блізкае. Я, калі можна, трошку так адхілюся ў бок больш такога стратэгічнага асэнсавання. Вот глядзі, Смоленск это, в прынцыпе, крайне самае ўсходняе, напэўна, место, горад, які меў магдыбургскае права. Так, я не памыляюся? Так. То бок, вот вам фактычна і ёсць практычная мяжа паміж Еўропай і Азіяй. То бок не Урал, а менавіта, да, вот з Смаленшчыны, дзе заканчвалася магдыбургскае права, там усё, там ужо не чакае ні традыцыі, нічога. Так вот я да чаго? У маім разуменні Вялікае княства Літоўскае, наша славянскае, у свой час Карл Маркс, нямецкі габрэй, той сцвярджаў, што барацьба за аб'яднанне славянскіх земляў ішла паміж Вільняй і Масквой. То бок нават ён цудоўна разумеў, што Вільня – это такі ж славянскі горад, это крывы горад, это такі ж крывічы па сутнасці былі. І разумееш, вот параўноўваючы дзве вот этой нашай цывілізацыі, азіяцкую, вот сапраўдную азіяцкую, і наше славянство. Ну, это сапраўды такое адчуванне, я не ведаю, як это назваць, ці куратары розныя, ці арганізатары, ну, вот тыя, хто заснаваў, багі у нас розныя, ці што. Я нават дапускаю такое. Таму што калі паглядзі вот на Расію, я, ну, як бы пэўны час правёў у Сібіры, там Дальні ўсход, а потым неяк лёс так склаўся, што багата часу пражыў у Азіі, уласна кажучы, это і блізкае да Кітаю, это і Непал, это і індыйская частка, якая мяжавала з Кітаем, і Таіланд, ну, багата дзе жыў па Азіі. І я зразумеў, што яны іншыя. Разумееш, вот называць на сённяшні дзень, што Кітай – это цывілізацыя цмокаў, драконаў, ну, так не выпадае. Это хутчэй за ўсё цывілізацыя тэрмітаў. Тэрміты, вот чаму я параўнаў для сябе, таму што, глядзі, ну вот тэрміты, напрыклад, калі матка выдала нейкі сігнал, імпульс, кажу, што тую матку ніхто не бачыў, але ж яны ўсе падсвядома падпарадковваюцца. Вот тое ж самае адбываецца зараз, як бы так, з расіянамі, да? Так вяртаючыся да тэрмітаў, калі яны згодна вот з загадам маткі перасяляюцца з аднога месца на другое, калі па ходу яны будуць ісці і напаткаюць вогнішча, агонь, жывы агонь, яны не стануць абыходзіць. Яны проста целамі тых, хто ідзе наперадзе, яны патушаць гэты агонь і пойдуць далей па іхніх спінах. Вот прыкладна так, як, по-моему, я ацэньваю зараз тое, што расіяне называюць СУО, да? Ну, па спінах сваіх жа, та самая матка выдала імпульсы, яны не ведаюць, чаму яны мусяць ваяваць з украінцамі. Усё жыццё нас прывучалі, што украінцы – это браты. Зараз мы чамусьці гэтых братоў самі вынішчаем, самі праклінаем, самі лічым, што яны вот ужо зусім не браты. А чаму? Што здарылася? Раптам генетыка памянялася? Не. Нічого не памянялася. Яны як былі блізкімі, так і ёсць блізкія. То бок чыста вот нейкі цэнтр выдае нейкія імпульсы, якія як бы так мурашы з тэрмітамі выконваюць. Всё. То вот насуперак этому паглядзі вот на нашу зону, умоўна скажем, магдыбургскага права,
на наше славянское Великое княжество Литовское. Что мы маем? Як у нас смеются, усе мы вышли с хутора, але ж хутор вышел не со всех. Мгм. Індивідуалізація. То бок мы вельмі любім, каб шанавалі нашу свабоду, каб гарантавалі нашу свабоду. А что это? Это традыцыя, это і ёсць статуты Великага княства Літоўскага, напісаныя на нашай мове. Зразумела і ў Смаленску, і ў Гродно, да. Что там гарантавалася? Да, перш за ўсё, усе роўныя правы, як бы так, гаранты свабоды, ўсё. То бок это адтуль усё закладзена вот тымі законамі. Павага да прыватнай уласнасці, это ўсё адтуль ідзе. То бок няма вот это обобществление калгаснае. То бок я да чаго, што мы да гэтага часу мы абсалютна розныя, дыаметральна супрацьлеглыя. Вот наша цывілізацыя, дзе сягала магдебургскае права, і тая цывілізацыя, якая вот азіяцка-расейская, яна ў прынцыпе нічого не памянялася, ментальнасць так хутка не мяняецца. То бок вот тэрміты, і я не ведаю, як нас тады называць, но але ж мы іншыя. І таму, калі ўзнікае пытанне тое, што нас усіх трэба загнаць, як бы так, жыць у Расею, дык мы не выжывем там. Это конец для нас. Потому што мы любім свабоду, мы любім, каб шанавалі наша. Ну, глядзі, нават калі беларусу, это самы беларус пераязджае з хутара, пераязджае ў горад, у маленькі, потым у вялікі горад, то ён все роўно жыве як на хутары. Нават у якім-небудзь гэтым панельным доме, дзе багата ў гэтым чалавейніку, муравейніку ў гэтым, куды нас заганяюць, што ўжо ненатуральна для нармальнага індывіда. Індывід мусіць жыць у сваім доміку на сваёй зямлі. Тады это індывід, да. А тут нас, глядзі, тут нас усіх заганяюць у те чалавейнікі, дзе нас уже усредняют. То бок это ўжо не добра. Тому што, ну, глядзі, энергетычнае поле, вот досвед это самое Керлиан, то, что называюць аурой. У прынцыпе, это поле нават у самого неразвітага чалавека, і оно метров 7-8-9. А у нас па сніпах па-савецкіх паверх колькі вышыня паверха 2,7 метра. То бок атрымліваецца, што наше поле адразу аб'ядноўваецца з суседзямі злева, справа, з гары, з долу. То бок вот уже пайшло усреднение, да? То бок мы разумеем, што этой цывілізацыю такую прынеслі да нас, ёй не трэба індывідуальнасці. Ёй якраз трэба, каб мы былі вот такімі шэрымі, кіруемымі, як бы так, усреднённымі, да, нівеляванымі. Ну. Так вот тут нават у таких умовах, по-моему, наши, вот перабраўшыся з хутара, яны ўсё роўно застаюцца хутаранамі. Потому што ён жыве вот роўна ў сваім, вот это вот свая это сот, яна для яго істотна. А то, что робится нас, скажем так, на лесвічнай клетцы, скажем так, з другого боку ліфта, это уже это не моя парафія. То бок старая звычка, калі наш літвін бачыў суседа там раз на год, то ён радаваўся. Калі 2 разы на год, то ўжо, відаць, это рука да стрэльбы цягнулася. Ну, я жартую, конечно, але ж, ну, по-моему, я думаю, что вы в себе такие же рысы найдете, да? А что думаете про магчымы развал России и что может чакаць Смоленск, Смоленшчына ўвогуле? Ну, слухайте, я по ўсім рэгіёне, вот калі по Беларусі былі нармальныя свае спецслужбы, то варта давно было пачаць рупіцца за вот будучыню. Таму што, глядзі, у свой час Калінінградская вобласць, там же 43% было выхадцаў з Беларусі. А яны ж хаваюць, это у нас неяк, ну, мы больш сціплыя, чым нашы украінскія браты, якія, напрыклад, ну, вот, глядзі, першая ўзгадка пра Кіеў і Полацак, яна ж была, скажем так, зафіксавана ў адным і тым же ж, по-моему, іпатіўскім летапісу, да? За одной и той же датой прикладно. При этом у Киеве святкують 1500 год, а у Полоцку, як би так, ну от команди не було зверху, тому от усього там 1000 там кольки там з хвостиком, да. Ну и оно вот на жаль, оно все у нас вот так. Мы вот стиплые, померкованные, да. Также ж вот в Украине яны широко разнесли тое, что быў арганізаваны камуністамі галадамор, специально, каб паменшыць колькасць насельніцтва. Тое ж самое у нас у Беларусі было. Але ж у нас про это молчать, у нас не прынята про это гаварыць. Так вот, падчас пад это галадамору частка народу, напрыклад, Гродненская область, то самое Вітебская, ім было прапанавана перасяліцца якраз у Калінінград, каб уратавацца ад таго ж галадамору.
А Гомельщина з Могилёвщини багато хто перебралися туди у Крим, тому що вигнали татарів туди, Сталін депортував. Ну і наших багато туди переїхало. У тим ліку і якби частка моїх свояків, да. Які, правда, от ти ведаєш, все ж таки, от, видать, это природная кемать, и это, ну, кемлівость, яна все ж таки, ну, її, видать, не проп'єш просто так, тому що яны перед війною, яны все продали у Криму і приїхали назад. Ну. Так от я до чого, каб у нас були нормальні свої спецслужби, каб у нас була, в принципі, стратегія розвиття Білорусі, не як кавалка Росії, а вот этой вот цивілізації термітів, да, а каб все ж таки вот ми розуміли коштовність нашої цивілізації з вот этими самими статутами, то ми б мусили працювати і в Калінінграді, тому що ён, в принципі, я не про те, що ми зможемо конкурувати з німцями, але ж ми могли б, в принципі, супрацовничати з німцями в перспективі. Тому що я так розумію, що Калінінград, это, хочемо ми не хочемо, ён натуральна, якби окажется ўсё ж таки вот, менавіта з развалом Росії, ён потягнется до своей. Там, где ему належить быть, да, да, да. А потім от увесь регіон, ну, глядзі, в принципі, Новгород, это ж четвертая усходнеславянская мова, найбольш близкая до беларускай. Іван Грозний виразав, я так розумію, під корень 2 рази все, заселяли новим насельництвом, да? І то все одно не повирізали, не винищили все. Твір, я нагадаю, у Твірі ж перший герб погоня. Это ж потім, да, знову таки Іван Грозний виразив, що все насельництво, якби так завівши інше, вже это, герб там дали, по-моєму, некая така табуретка з короною, блін. Я так і не зрозумів, в чому сенс этого, ну, такі шоковані некие такие, пуфик, на яким корона лежить. Ну, я не ведаю, до чого это. Що типа это вот корона свободная, приходьте, берите, кому треба. Ну. Я не ведаю, яка там это саме, який сенс закладений у яго. Але ж для мене самое важное, що першого герб Твери это погоня. Да. Я не ведал это. Да, глядзі, вот на початку 90-х, коли почалася перебудова, Новгород, Псков, там зарадзілася вот эта крывіцкая памяць, яна жила. І нават былі, ну, па тых часах, я вот запомніў яго нават па тэлевізоры некалькі разоў паказвалі. Буйны прадпрымальнік, ён на той час ужо меў там свой самалёт, усё. Дык вот ён откровенно гаварыў, што мы ў свой час зрабілі памылку, мы пайшлі не за Вільню, а за Масквой. І што зараз нам эту памылку трэба выправіць. Кажу, калі б мы вот адразу не зрабілі памылку, то у нас бы ўсё было інакш. І па насельніцтву, і па культуры, і па развіццю па-нашаму, да. Ну, натуральна, мы разумеем, як толькі ФСБ краяла, яны, ў прынцыпе, это прадпрымальніка, яны стварылі яму сітуацыю, калі ён перастаў быць столькі ўплывовы. Потым, глядзі, мяне вельмі ўразіла, это які што год быў, хіба, напэўна, 1998, якраз святкавалі 80 гадоў утварэння той самай БССР. Ну, ці ССРБ, я не памятаю, як яна ў першай версіі звалася. Так вот, собраліся это самое, якраз у Смоленску, смоленскі губернатор запрасіў, по-моему, быў Тверской, это самое, Скабары, да, Псковские, да. І калі русский журналист, ну, московский журналист, запытывается, слухайте, а что это за такой сепаратизм? Это что это вы в Смоленске празднуете дату образования БССР? Ну что, вот Смоленский, она его типа, мужик, иди, мы тут сами разбираемся. Это наша земля, мы тут сами дома рады, да. Но я так разумею, вот это той час, коли белорусам треба було починати роботу на вот этих землях, да, розумієш? Зараз, на жаль, вот это старейшее поколение доходит, які пам'ятали і тое, що натуральність білоруської мови в тих регіонах, да, коли вони розуміли. Тому що, ну, ми розуміємо, що ті, хто вирос уже у 2000-х, народився, вони вже нічого із цього не закранули. Тобто, вони можуть тільки так чути, що отак от колись було, ну, ті, як у Бранську, знайшли надмогильний камінь з погонею, ну. Тобто, да, це цікаво, але ж, ну, от прамой повізі, якби, таких от прамих коронів, таких уже складано знайти. Ну, але ж, на жаль, я лічу, що от ваше питання, ви абсолютно маєте рацію. На моє розуміння, те, що ми зараз назираємо
калі той же ж Трамп усё ж таки добіўся таго, што кожная еўрапейская краіна пагадзілася выдаткоўваць на абарону, на зброю каля 5%, это як бы так, это зноўку пачатак халоднай вайны. Пачатак халоднай вайны, мы памятаем, чым закончылася папярэдняя халодная вайна, развалам Савецкага Саюзу, то я так разумею, што вот зараз яны запусцілі той самы механізм. Плюс да гэтага, глядзі, вот мне вельмі красамоўна, я зараз увагу звяртаю, наколькі падобна вот цяперашняя расійская форма, наколькі яна сугучна з формай якіх-небудзь тых нямецкіх падраздзяленняў часоў Гітлера. Просто, ну вот, відаць, ім настолькі падабаецца, яны сябе атаясамляюць менавіта вот з тымі вот фашыстамі, я не ведаю, чым ім это падабаецца, але ж, ну вот, сама эта эстетика, ўсё, дык разам з эстетыкай яны ж бяруць ўсё астатняе. То бок, разумееш, яно спадволь узнікае думка пра тое, што ўсё ж такі, ну, згадваючы пра цыклічнасць гісторыі, узнікае ўсё ж такі разуменне, што Берлін 1945-го ён такі пераедзе ў Маскву. Просто пытанне 28-го, 29-го ці 32-го. То бок, усё ж такі міжнародная коаліцыя, яна будзе змушана ісці, як бы так дабіваць это гнездо, таму што, ну, яны ж нікому жыць не дадуць. Яны ж заўсёды знойдуць нагоду, чаму сказаць, чаму Польшча мусіць належаць Расіі, чаму там, я не ведаю, там Угоршчына. Ну, то бок, яны ж да ўсіх дакалупаюцца, ну. Ну, так. Сергей, так, а хто мы, беларусы ці літвіны? Беларусы, літвіны і крывічы. Я лічу, што крывічы, радзімічы, як бы так, да, Дрыговічы, тое, што наша зямля, ну, а ўсё ж таки нам трэба прызнаць, што асноўны ўплыў это, напэўна, найбольш крывіцкі ўсё ж таки. А на пачатку мінулага стагоддзя, вот за часамі, калі яшчэ ў Вільні буяла беларускае культурнае жыццё, якраз вот это наш аніўскі перыяд, то якраз вот на той момант для інтэлігенцыі было вельмі такое значнае пытанне, як же ж нам усё ж таки акрэсліцца. Таму што, ну, усе разумеюць, што Брест-Літоўск, Высока-Літоўская, Каменец-Літоўскі, Мінскі, той называўся Мінск-Літоўскі. Ну, то бок, што тут трэба неяк вызначацца. Вот, напрыклад, той же Вацлаў Ластоўскі, які выдаваў расійска-крыўскі слоўнік, то бок ён быў якраз за тое, каб як бы Беларусь называць крывей. Ну, чаму яно пайшло як бы так іначе, я не ведаю. З Літвой я разумею, што назву Літва нам забаранілі ў першую чаргу тых, хто нас акупаваў, то есть тых, хто нас захапіў, да. Яны разумелі, ну, па-мойму, больш ні з кім, напэўна, Расія больш ні з кім не ваявала, чым з намі. 300 гадоў перманентнай вайны, што, ў прынцыпе, ну, это і правяло да неабходнасці ўтварэння Рэчы Паспалітай, саюзу менавіта з палякамі, потому что поляков постоянно доставали немцы сзаду, а нас это вот з усходу. Я не ведаю, як их назвать, московиты, чи хто. Потому что, ну, это явно не русские были, это Бог его ведает. Я так разумею, что Москва вытянула только свой, наприклад, генотип, только за кошт, як бы так, переселенню якраз з Литвы и вот якраз со славянских земель в России. То бок, я лічу, што якраз вот наш рэгіён это і ёсць сапраўдныя славянскія землі Расіі, не больш таго. Усё астатняе это куды нашы з вами землякі, куды іх параскідала, пазакідала. Я неяк быў здзіўлены, это самае, я ўжо не памятаю. Это до вайны ўсё было, таму што пасля вайны, як пачалася, я ўжо ў Расіі не мог знаходзіцца ніколі. Я памятаю, ці то 10-й год, ці то які, ездзілі мы адмыслова на Байкал. На Байкал там это остраў Ольхон. І ведаеш, я перш за ўсё здзівіўся, праваднік быў, які нас вёз на чоўніку з берага, з Зуун-Хагун, ну, это Іркутчына, вёз туды на Ольхон, такі блакітнавокі. Я ж не вытрымаў, я кажу, слухай, адкуль ты такі вочы ўзяў, блин, ну? Тут же ж у вас усе карэглазы і ўсё, а ты адкуль такі тут прыхажу? І он так здзівіўся, і говорит, у нас все такія. Тут уже я здзівіўся. Прыехалі мы на это Ольхон, прыплылі. Сапраўды ён нас, ён нас падвозіць бліжэй.
Там, розумієш, у чим сенс? Тому що бурати наші з буратами особливо не мішалися. Тому що бурати, вони ж такого невеличкого росту, ну, і якби генетика абсолютно інша. Ну, і вони ж паляўнічі і максимум рибаки. А земляпашцы якраз тыя, хто зямлю араў, тыя, хто зямлю абрабляў, это вот якраз нашыя. Аказалася, ну вот заходим, вёска называется Таргоновка. Здавалася б, ну, ничто не намекает, да. Запытываемся, чему Таргоновка. А это вот когда-то купили землю у какого-то местного бурята, его звали Таргон, вот Таргоновка. Заходим, что мы бачим? Люди говорят, ну, не скажу, что это чистая мова, лишь такая хорошая, устойливая белорусская тросянка. Я увогуле в удивлении, як так, что, як, ну. Оказывается, 863 год, после повстания Костуся Калиновского. А вот их выслали туды, на этот остров. И покольки они там жили замкнуто камерно, с буратами не мешалися, а якраз только вот свои со своими, то атрымалася, яны захавалі і традыцыю, і культуру, яны і мову практычна захавалі. Ты бок разумееш, я быў вельмі здзіўлены. Так вот, Москва и вытянула свой, повторюся, фенотип только вот за кошт переселения вот смоленских, постоянно, коли они на Литву ходили, они брали полоны. Я нагадаю вам, что, в принципе, той же Владимир Высоцкий, поговоришь он из наших, да? З Бреста, так. Да, продки, да, вывезенные из наших землю. Потом, глядя, царь Пушка, царь Колокол, это все наши майстровые из Литвы. Наши белорусы, литвины, да, и рабілі, да, крывічы, да. На сённяшні дзень вельмі цяжка гаварыць, таму што часам складаецца ўражанне, што як літвіны мы ўжо старая нацыя, а як беларусы мы яшчэ маладая. І тут не можна штурхнуць ні адно, ні другое, таму што калі просто беларус без літвінскіх каранёў, то это не рэсурсне. То бок разумееш, тады як у Лукашэнкі атрымліваецца, што это пачалася гісторыя з 918 года, не далей таго. То бок мы выкидаем целый пласт, ну, нашего гонора. Ну. Згадайте одну Грунвальдскую битву, чем. Нават Россия пришпиляется за кошт смолян до вот приналежности до перамоги на Грунвальдзе. Постоянно подкресливаю 4 смоленских полка, но дарма, что они были под погонями, да? Ну. Так, у нас Так осталось трохи часу. І апошняе пытанне, Сергей, якое пасланне вы бы далі смалянам, які, магчыма, еще не ведаюць, што яны беларусы? Ну, слухайте, пропаганда. То, что калісьці ў свой час поляки называли работа арганічна, праца арганічна. То бок распаўсюджваць інфармацыю, гаварыць праўду, паказваць на прыкладах, пакуль яны ёсць, пакуль яны не знішчаныя. Ну, слухайте, ну, наш рэгіён, я ўсё ж таки лічу, што у хуткім часе прыйдуць тыя часы, калі стане найбольшай каштоўнасцю вот якраз вот эта живая питная вода и чисты лес. И вот это и будзе асновай для того, каб мы зноўку уз'ядналіся в одну дзяржаву. Калі вот закончыцца эпоха этой нафты ўсяго, а мы разумеем, что это гадоў, ну, 15, 20, 25. Ну, и калі ўсё ж таки люди адумаюцца, что вот этот техногенный шлях развіцця, ён не самый разумны, не самый перспектыўны. І калі знойдуцца тыя, хто і ў тым ліку сярод нас, сярод вас, а тыя, хто усведамляюць, што трэба вяртацца да прыроды, то вот это стане сапраўдным стрыжнем для аб'яднання нас зноўку вот у одну дзяржаву. Добре, дякую, Сергей. Дякую вялікі. Ну, До сустрэчы. Дзякуй. Зычу найлепшага. Дякую. До побачення.